Stavo Karla k njemu. Nek se upoznaju. Tako. To je naš Karlo. Progovorit ćeš. Njemu ćeš reći. Pazi ovako. Ovo kad potegnem, dno kaveze izvučem, ostat će Karlo na tvom golom trbuhu. A Karlo je uvijek gladan. A ako možda nije gladan, tu je let lampa. Ovog puta ne za tebe, za Karla. Vidiš, poklopimo ga ovako, a plamen brzo užari lonac, a Karlo nije junačina kao ti. Strašljivac je naš Karlo. Progrišće ti kožu i potražiti spas u tvojim srijedima. Upali let lampu. Razvezao ti se jezik. Maknite Karla. Odvežite ga. Dakle?